Hey ufuze wena lo mntana lo. Nigeria lo mntwana. INigeria. Yena wangezanga naye. Ufuze wena lo mntana lo awuziboni ukuthi wena unobuso obuqinile. Ufuze wena sewusisi uyasho ukuthi lo mntana lo kahle kahle ufuza ubabakhe mawumbhekile wena umkukile uyabona ukuthi ufana noyihlo ngokuqina umntwana ubabakhe ahleli nobuso bomntana buqinile njengoba asho nobakhe buqinile lo mntana ufana naye umuntu oyi-1 mawungathatha lo uthatha umntana umbekela umuntu oyi-1 akusowakho Akusowami lo mntwana. Hi guys, I am back again. Oslindiwe le guy. Ngiyaphila njani sisi? Nami ngiyaphila sisi wami. So my sis bengisacela nje utshela ama viewers ukuthi wena kahle kahle wawubhalele iJozi Bioscope. Okay. Ngizakubombela Okay, sorry. Ngibhalele iJozi Bioscope because nginenkinga sisi ne. Ubaba umntanami akafuni ukusupport umntanami and yazi ukhulisa umntwana oyi-1 kunzima. Yeah. Angisebenzi yazi uyale nale akafuni ukusupport umntwana and nale mali egrant incane ayingenzeli next ayingisizi nganext. So bengicela ukuthi iJozi Bioscope ingisize ningitholele yena azazochaza ukuthi yini inkinga yakhe why angafuni ukusupport umntwana because lo mntana ngimenzanga ngiyi-1 ngimenze naye. So sisi uyasho nje ukuthi nje since ngwana hawo ahlaya sale this guy asisupportive angayenzi next nje. Akayenzi next akangisapho nanoma ngiyothola umntwana bengiyi-1 umntana uphuma esibhedlela ngempahla zokuphiwa aphiwa abantu because mina angisebenzi naye akangisizanga nganext bengingana budget yokuthi ngabudgetela umntwana ukuthi okay ngizomthengela lokhu nalokhu kumanje ngihleli umntwana uhleli akana next namanje nje ngikhuluma nawe so sisi wami ngibuze wena nomuntu lo wakho nathandana isikhathi esingakanani so kuze ifike kule part yokuthi nje athi yazi mina lo mntana nje angifuni nje kumsupport angithi uthe futhi nje uyamphika uthi nje akusingane yakhe ngalesikhathi usibhalela uyamphika umntwana uthi umntana kuso wakhe yo sisi wami nalo muntu siphile isikhathi eside sibuya kude mina naye sibuya kude from emikhukhwini saze sayothola iroom sacasha kudala ngihlala naye lo muntu lokudala ukuthi angangijikela manje so so sisi wami kwakuyini into yenza ukuthi lo guy athi umntana kuso kwakhe ngoba uyasho ukuthi nisuka kude nahlala because of I think ukuthi lo muntu bekakwazi kangcono like now uthi babhetha so king libaka lenze ungabuthi esacetela le ngane ngisho ukuthi akuseyami angazi ezingakutshela manga because ngiyambuza ukuthi why uthi umntwana kuso wakho akafuni ukusho ukuthi why umntwana athi akuso wakhe uyale nale uthi nje umntwana akafani naye akuso wakhe lo mntwana angazi ukuthi kusho ukuthini bakathi umntwana akafani naye ngoba lo mntwana ufana naye uke wachita maybe wamenza ukuthi agcine maybe aba insecure maybe ngike ngachitha and ekuchitheni kwami bengizamela mina naye angithi akasebenza ngisebenza bengiphandela mina naye ukuthi silale sidlile oh wena no okushuthi wena sisi wami bowuchita ukuthi so that uzokuwena no guy wakho nizokhona ukuba right so bomuphi imali yomjolo sisi wami uguy wakho aneimpahla bengimthengela ama underwears yimi cosmetic yimi maka yena akazibuza ukuthi yonke leyo mali ibuya because angisebenzi ngihlala naye every day la endlini manje sisi bongamblame makathi uyabo I'm not saying ukuthi une right ukuthi futhi nangu lovers uyeza naye sisi wami akunankinga awu skim thank you so much ane gale wa butwa ka le kae Yebo njani ya ke teng ke tshepa ga ntse o tla ka tsela lovers o jweditse gore rona re bo mang re batho ba Jozi Bioscope and stuff okay yeah but ang understanding ngizileni kahle okay o buang lena mona ke Lady Blue okay sure nice so hena mo re ngoletse ke Osi ke tlo fa Osi sebaka sa ga o jwetse gore hantlantle yena wa ngoletse Jozi Bioscope my sis over to you unjani ngifuna ukunderstand ukuthi why uphika umntwana why uthi umntana kuso wakho mara uyazi ukuthi lo mntana samenza siyi2 hawo umntwana so ude unomntana kanjani mawuthi kapheka ngithi uyazi ukuthi wena nani nengane na 1 year so mawuthi umntana why uphika umntana akho kodi camera akusumntana nami lo umntana kabani uthi waye ngomphika ake ngibuza usisi wamphika 2 yazi wena uyamphika because uke wangithola ukuthi mina ngiyachitha ne mara ekuchitheni kwami ngithi mina bengenzela mina naye bengiphandela mina naye uyazazi ukuthi akasebenzi lo muntu lo njengoba bazozenza ngcono manje lapha kumntwana so wena sisi uchite wapheka noma into akudala leni wapheka after we want to know no ngichithile angibanga ngibe pregnant after so stop ukuchita yeah bese ustopile vele sisi wami ukuchita ngicela sikhuluma iqiniso phambi kwama camera mina ngifuni ukududumelisana le ntotse singishapho unesofeditse uchita wena yes so wena abuthi ha ho ngwana se wa hao lebaka nele engcheating yayi akuze ngithi umntana kuso wami sister yabo lo muntu lo sengibambi kabhaya namanayithi yabo namanigerian futhi temporayo le because ungichithela namanayithi yabo kwana leyo mntwana lo yakuso wami ngiyambona nje ukuthi akuso wami iNigeria straight iNigeria uyalibona unebuso ebuqinile lo yamntwana yabo ubuso bamfresh kanjani akuso uthi wena usho ukuthi lo yamntana lo yabuso wakhe buqinile akuso bakho akuso bami babuso ubama Nigeria
nesizulu akasikhulumi kahle akusisizulu sethu. Uzozi kanjani wena bhuti ukuthi umntana ngoba le mntana loya kanjani ngoba because of ungani lo nale 1 year yakhe. So ngithathi le umntwana umbona sakhula. Kanjani bhuti indleba kwa inyawo likhulu ushanga inyawo likhulu wena nakho ucoka incane mina inyawo lami ngishaya u7 mina. Le ntwana uyayibona ukuthi mase ilingana nami yobe seyishaya u10. So kumele ngivume leyo nto mina. Uzongitshela ukuthi angisebenzi ungilethele amakhamera. Yinto ongilethele yona le yawuthamba. Hayi phela uzolwisa ulavasi phela ngithi nathi. Into ningilandele yona kahle. Phela like lalela bhuti wami phela wena ungakhohlwa. Uzotshela abantu ukuthi angisebenzi. Bhuti wami wena ungakhohlwa ukuthi wena kube bowusebenza njengeintanga zakho kube uvukile wayofuna umsebenzi njengeintanga zakho kuba sikho khona la sikhona manje. Uyangijwayela ne? Awusebenzi kube bengivuka mina ngiyophandela wena bowenzani ulele nje ulele ubeka amadolo. Ulengisile ulele. So wena sisi ngalesikhathi ubona ukuthi umuntu wakho ulele ulengisa amadolo why didn't you communicate with him ukuthi yazini bwa hamba ufuna umsebenzi unlike ucheat yazi laba abo mami can I makakhalela kuma mami can I have this mami can I akakwazi ukuzimela lo backbone every day ngikhathele so kumele ngenzeni sho ukuthi yimi indoda kule relationship kumele ngiphakame ngenze iplan angithi uthi ulanda amakhamera wena yes isolution yakhe ile maqedwe uzongivumisa umntana ongase wami yazini bheka soyenza ibe simple la yabo solanda uoga yabo because manje soqala umdina okusalayo lelo Nigeria lela khuluma ngalo limondli namhlanje ugcokile umuhle ugcokele night mali ukuthi buyaphi maka nawe sisi uyabona ukuthi nje ngilandelela yini kanti wena bawugcokelani into zabantu zamanight empethe impahla zami lezi mfethu ngiyaphela mfethu angala ngisipane mara nyaphanda lapho nalapha amakhawashi mfethu ama piece job yangithola ngiyayiletha nami something endlini uyangigaka manje ngithengele le hosta oyifakile le 20 rand oyithola le khawashi ngayithenga le maka sisi ithi let me irikulukise mo uswaka hanyana ne it doesn't matter ukuthi swaka 20 rand or 30 rand osalang yona khawashi ewatraya masebetsa wali wasiwaka emahanyani wena abuthi banintso ntaki ngwana ntata oka like se ke batla lukisa mo osu ha ona wena right hore tshwantse o fidise motho wa hao less just because of yena it's a 20 rand ntho important mo ko at least he's trying wang understand so if wena usathaba why sentsani udutse relationshiping e unlike no cheat mrata mo rat because of khona mo jwetsa pela di camera gore wena o tira para ntho tsa 20 rand which is wrong ngilethele ijozi bioscope ejozi uyangibhekisa wena ngithi nawe awufuni umntana hayi ukuthi perfect or something umntana nyamala kusumntanami akusowami nomntwana lo mntwana owakho uzomsupport uthanda ungathandi lawo ma 20 rand uzowaletha every day ucabanga ukuthi lo mntwana ngimondla ngani ucabanga ukuthi udla amanzi lo mntwana lo umntwana uyadura bhuti umntwana uyadura so bhuti ngicela ukubuza njengoba uthi umntana akuso wakho kanje makungayenzakala ukuthi sithatha ama DNA bese siyathola ukuthi loyo mntwana wakho uzokhona nje bhuti wami ukuxolisa kusisi ngicela ukutshela kancane bhuti wami kancane uzokhona nje ukuxolisa kusisi so umtshela ukuthi na kuma viewers ukuthi yazini ngiyaxolisa ngokuthi umntana wakho unenyawo elikhulu nobuso wayangezanga no-Ogawa mletha la sambona so Ogawa ubani bhuti wami yena lo mntana atho wami loyo mntana mina angibuzi ngiyakutshela ngikukhuzile ngathekela ukuthi sisi ningalwini akusuoka lo mntana ngicela nawe uye kukubiza umntana akusuoka lo mntana uyamazi ukuthi umntana wakho wayemela umphike phakathi kwabantu umphika ngiyi1 uphinde umphika naphakathi kwabantu wena la wawungezanga naye la so bafuna wangazanga naye bazombona ngithi bazobona lobu sengimshoyo kanjani kanti futhi makunobuso obuqini nabo na usisi utho bakho obuqinile musufuze wena mara nje ngalomntwana ikhamba lifuza imbiza ufuze wena kakhulu usesemncane ukuthi uqinile usoqine so hey ufuze wena lo mntana lo Nigeria lo mntwana iNigeria wangezanga naye ufuze wena lo mntana lo awuziboni ukuthi wena unobuso obuqinile ufuze wena mase usisi uyasho ukuthi lo mntana lo kahle kahle ufuza ubabakhe mawumbhekile wena umkukile uyabona ukuthi ufana noyihlo ngokuqina umntwana ubabakhe ahleli nobuso bomntana buqinile njengoba asho nobakhe buqinile lo mntana ufana naye umuntu oyi1 mawungathatha lo uthatha umntana umbekela umuntu oyi1 akuso wakho akuso mntwana yazi soyenzani sisi no bhuti because of uyasho ubhuti ukuthi lo yamntana uoga nawe uyasho ukuthi ubuso balo yamntana buqine njengoba bakhe so ithi nyenze kanje wena sisi wami no bhutani asenzeni kanje rona re ka le thusa bhutani ka di DNA outlwa ya re tlo khona o bona gore hantlantle ngwana ke wa mang o kila bona o nominyezi DNA yangithukanga mina ene mawuceda ukuphuma lawa ama results athi lo mntana wakho angisafuni ukuphinde ngikubone so mawangathi umntana kuso wakhe owakhe ngithi ngiyasho mawangathi ama results umntana akuso wakhe owakhe anyeka phuma ama results akhuluma enye into ngisho nami ngisho ukuthi akuso mama umntana waziwa umama ngithi umntana wakho owakho lo mntana lo ufuna ukuthini wena ukuthi ulanda iNigeria lakho le uzongivuse ekuseni ngilanda ngivusele lento
awuthama enhle kunawe ucabanga kanjani mfethu? Ngicabanga Awuthi Thembi, yabo ngicabanga ulandile Thembi. Ulande lento le support Ngeke uze uyithole. wangamtshela ngeze nomntwana be. Mina kunento engifuna ukuyibuza. If usathola ukuthi akusumntana wakhe my brother. yeah Kuzokwenzakalani? Because ngathi Wow, ngifuna ukuva wow. ngaye. Nami Kuzokwenzakalani vele sisi? bese ngikubaleka wena. Bese ngikubaleka vele songilandela amakha bese ngikubaleka. Bengibaleka lo ngicela mntwana. ungamsondeli bhuti, Ubaleka ngiyacela. iqiniso liyahlaba kanti wena bawuthi ubalekani. Ngimbuzile usisi ene lovers usame kule story sokuthi yazi kwenzakalani ngithi umntana okabhuti What if ayi it's true? ngisho ngimbuzele Nami leyo usame question kule uthi story ukuthi angithi umntwana Impendulo wami. ngiyayiphendula ngithi mina umntwana waziwa ubani umamakhe. Lo mntana amphikayo Waziwa owakhe. nguwe, Yebo vele wampheka. owakho kusho ukuthi ngachaza ukuthi umntana wakho ngasowakho. Iyakhonakala lento leyo. Owakho lo mntana lo. ungaloku thukana bhuti ngoba umntana singakazi asikakabi sure ukuthi umntana wakho kodwa umama uyasho ukuthi ubuso bucine njengobakho Ngiyasho ukuthi nice akusowami. ya kunankinga ke sobona ama-DNA mawaphuma ke Danko. so ngicela simeni lana sizokhona ukuyikhuluma indaba ama-DNA mina ngizivalele ishow yami ngenhlonipho so guys heli iponetse ho auslindiwe ke yo mo wa bua wa tseba keng hantlantle ngwana ke wa abuti le hantse abuti a re ngwana kwa ma Nigeria se wa hae so ntho re tlo etsang guys ko ba thusa ka DNA re bone gore ngwana kwa mang le wena if o mo hae mo situation ngo feelang gore ngwana nka ga se wa hao kapa monna wa hao o phika ngwana kapa boyfriend o ska lebalela fela gore inboxetsa ko josibascop.co.za ke kopa le ska lebala ngo follow le subscribe le etseng kaofela le re likeleng. I'll see you in the next episode. Yes baby ke kopa one sats ba retseng kopa isisi yazi into zokula a re no di thusa ka next ntho re tlo etsang no matsatsi rona re tla bona re etsang jwang ho nkiweng di DNA abuti kopa tlo le go ka osi ene o tlo le batla mosotelo bana se ntho e nice eo okay Wangilethela amakhamera.